Ka jingbom patiao jong ka sarkar jilla halor ka jingdawa jong ka khon hinyo trap National Awakening Movement kabalaya minta shisnem tam nadu ka sarkar MDA 1 bandawa ban pindo no ya ka personal interview ha ka bayade bat ka jing penrong kam hapo akitnat sarkar bapher nakaliang ka khnam haga juya kendu bat kilat pathai khubor minta ka sngi hashlong press club ba namar ka jing minthi jong ka sarkar nakaliang ka khnam kan pelong da kan kalan mungor ka ba shisngi ka banlong hakat khandai tarik unailar hamadan malki haba pentip shikinong tho khubor nakaliang jong u working president jong ka khnam uba Thomas Pasa ula pentip ba ka thnam kala yoi ba ka jingdon ka personal interview kadai ka wei ka daw bala pelong bandon ka jing penrung kam bamhok bat bon ru ki kmeki kpa ka jaka barap iki khon ban kintiu ki khon ban puli puthi kila hab ban wa long he long hai ban yarap thep kam ye ki khon jongki ulo ong bakani ka rukom kalong ka bala pendo men sie mi ki samla puli ban nang puli kham shujrong nakaliang ka khnam kala khot ya wer ki samla banwan shakmat ban yasno okti lang bat ka jing ki nakaliang juin ko te ni le ki la sai bo electronic bagi berkunjung sudah for olat jenis nakaliang juin ka sengi ke dia khot ka juin ni ka press briefing mendarat ni ke dia ro to kaman taba la sistem tam inabu ya ka jingdawa ka juin ban penduk ro ya ka personal interview habang recruit ya kan suka nampak grup B, grup C, dan grup D. Kemudian berkemau, kapor juga MDA 1. Nilai kejengkau, nilai kopi joki notification joki sokar India. But we state group. Nomor ba government of India, but unlikely state of India. Kerana penduduk yang dari personal interview, nanti usah marah khandri. But kajing tui joki ban penduduk personal interview pada ban penduduk no yang kena kajing tukam sop le ban khanglat ban tap kam dalam nanti ke bakaran. But ya kikam sarkar they will verify that the written exams karang ba ki pada hok ban yo ya kam kinyo milalak ba an dewan ru takam syashkor but kila susna ni kisiti ko bontli ko ya pun point siya kami jauh chief minister melawan ketika MBA tour wilayah kunjung but ketika MBA tour kala susna but bersyukur kemau pada mereka session mereka assembly yang kapal wing lagi Emily malu Joshua arah yang ketika bentar but nilai biru yang menteri ramah cuma bah kani ke personal interview kadang ke disadvantage kadang ke advantage but kani ka kam dan pelong ke personal interview kadang kam ka bayar ba kini kintin jauh menteri namba but nak lihat macam ini kisim ba kini kintin kilang karu ka jingkren tangban pendak buka kumang ada pensyaitan ba hak jingsiam macam ini ba ka jingget jauh ba ka jingdan jauh personal interview habat habat ikam sokar kadang tang ya itu no kiba pun teli nila menjadi ki bat pun balang babar teli bat ya kata kat jindo no kaba menteri dan ba pada kau ni kwa ba menteri dan ba pun specify ki kita jindo no nak ada personal interview maka jindo no kalau ba kasih sampai kai bisa coba ba kasus apa sampai kai kapor joki officers kita conduct dengan personal interview but tapi konsen kapila ya kena card way of employment but kibri itu ikilong hera kan kiyo maki but kibabun ba ikun samla kibara attend ki interview kibabun bodli kisah kata ya ka jinglong juman joki ni personal interview tidak nakanya joki itu persen lara sarkar kasabja kalau kita gambar, kamu bakal seng ru kasus saja. Nah kadang-kadang kalian seng hak tadi jauh berapa perah, hak kasus ini kok kebaruan ilarai beribu daga pelong daga sit-in demonstration anti kepada maki, nalu kapor sepuluh hadu kapor sanjay jami. Pada jumlah temu jauh kena
sini demonstration. Kalau itu ban pembol ke sorka, ban pempau ke sorka, ya katakan muji anu, ban penduno ya kan itu personal interview, ban lembah hilap saya kupon. Ni keempat lu yang kita pun malam. Kiba let's say kibla syam lami yang tengku kita kecilnya lembah yang personal interview, ba kimti bancuhun bancu pedang baik kat kawalan. Jadi ban pun senyum ban pempau. Yang katakan cindon kam ban penduk yang kan itu personal itu. Di lembah jom kan dia mereka lenti banyak yang ikut sama ke jongi banyak yang kimi kipa tu ikut sama ke jongi banyak warna ke dia sedih demonstration ban pempau sorka yang kacin anggu cukup maupun barat makanya ketika itu kemudian ban penmentoy tangi kesen ke jongi hendak ke dia minta kacin mentoy jong ikut sama lagi nangis keman kabar pada kita pun bagi keluhan kiba clear market kita kacin senyum kacin yang berdan kacin begitu. Kadang kacin temu bermanra, kata kacin kucu supa, hakik habat tumi kam sorga. Kacin kerpat bukan siapa kisah barang kita pun bangas nanti kikiu kita harus kikile. Di lembah jopi nggak kerpat pun ya kisah barang kita pun panyawan lang dan tempau lang ya kawai kesur nama kerajaan sorga. Kenapa kacin jopi kandai kacin job om tak kacin ni ada kandai kacin job jauh kecil berdua berkawai. Di nakalnya macam ini equity, bah kadang kesini kakak dari, kadang kesini kebal lese, minlah dan punya orang rasul macam sebuah sorkar, berarti lain tarik jumpai berperang sekarang session lebih normal. Bah equity, bah hakani kesini kaya normal berluar kita. Kadang kajian kan kebasani bahaya dari kamar, bah nampak bah kajian kan long tanah sultan berpindah buka. Mereka di bandar lucih mereka pasang ibai mereka bentang. Manu lawan kerana iki wei dari lain pun kerana ki emali cumi. Lada makiru iskap jam halor kerana bentang. Kan pau, makiru tidak bentang tap kam tu ya no. Te dalam basuret dalam jenis ya ki emali cumi kibla berbau wajib man represent apa yang kau ingin lepas kawan bagian yang mungkin kimat curang dibalik si kita bermuara kacang kau ya ikut sama yang berkau bagian community bah ketika seni dan tiga macam bagian community masyarakat kan coba berpekat seni baik ketika kamu nak kalian macam ini kadang empat yo ya kata kacang semua kacang lu macam ini bintang jai keren dia ketika mana kapor tak boleh sini bagi yo penduduk sebenarnya ketika pos itu.